kuri iyi si tubona ko buri mwaka haba hari crisis. Uhereye mu mwaka wa 2020 hari covid, kugeza mu 2021, mu 2022 aho twizeraga ko ubukungu bugiye noneho kongera kuzamuka kuko icyorezo cya covid cyasaga n'ikirangiye, haza intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Nyuma yaho haza n'ibindi bibazo byagiye bitera ingaruka byaba ku muvuduko w'ibiciro ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu Rwanda. Ibi rero ni ibintu tumaze kumenyera no mu mibare twagiye tugaragaza yaba ku rwego rw'isi. Ubona ko hashize imyaka buri gihe tuvuga yuko kubera ibi bibazo ku isi, haba mu rwego rw'ubucuruzi, ibihugu bihanganye cyangwa se bishyiraho imisoro bibuza ibicuruzwa by'ibindi bihugu kwinjira, ni ikintu kigaragaza ko hari ubushyamirane ku isi kandi atari ibintu bizarangira vuba. Aha rero twerekanye mu mibare ko ibiciro bya peteroli muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 byitezwe ko bizagabanukaho 16%. Impamvu ni uko turebye ku bakoresha ibicuruzwa bya peteroli twabonaga ko kubera ubukungu bw'isi butazamuka cyane, twanabonye ko buzagabanukaho gatoya mu 2027, ibikomoka kuri peteroli ababisaba cyangwa demand yabo ntabwo iba yiyongera cyane. Icya kabiri twagarutseho ni uyu muryango w'ibihugu bicukurwamo peteroli ugenda ufatana y'ingamba igenda ireba uko ibikomoka kuri peteroli bishyira ku isoko. Aho rero niho mu iteganyamibare rigaragaza uko ibyo biciro bishobora kuzamuka ku masoko mpuzamahanga, ariko mu 2027 kuko stock bizakoreshwa mu 2026 ibimaze kumenyekana. Ariko twerekanye ko mu mibare iteganyamibare twagaragaje hagiye habaho gushyamirana kurenza uko ari kwitezwe cyangwa uko kwari kumeze. Turongera tugahura tugasubiramo iyo mibare yaba ku uko ibikomoka kuri peteroli cyangwa se n'ibindi bicuruzwa byashobora kuba bitagera mu Rwanda kubera izo ntambara ziri ku isi. Tugenda tureba iteganyamibare icyo ritwereka n'icyo ibyo bibazo byatera ku muvuduko w'ibiciro ku isoko ryacu y'u Rwanda. Aha rero mu mibare dufite icyo tubona ni uko umuvuduko w'ibiciro uzaba uri hejuru gato ya zambago hagati ya 2-8%, cyane cyane mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2026, ariko ukagenda umuvuduko w'ibiciro ugakomeza kumanuka cyane mu gice cya kabiri cy'umwaka, so guhera mu kwa 7 ugera mu kwa 12 tukongera gusubira ku muvuduko w'ibiciro hagati ya 2-8%. Aho rero navuga ko uko ni nayo mpamvu aka kanama ka politike y'ifaranga gaterana buri mezi 3, ni ukugira ngo tugende tureba uko byaba ibiterwa n'ibi bibazo ko ibicuruzwa bigera mu Rwanda cyangwa se uko ibiciro ku masoko mpuzamahanga byiyongera cyangwa bigabanuka, ingaruka bigira ku bukungu bw'u Rwanda no ku muvuduko w'ibiciro by'ibicuruzwa biboneka mu Rwanda cyangwa se dukoresha nk'abanyarwanda. Noneho tugafata ingamba kugira ngo ibyo biciro bitarenga zambago, kandi n'izo ngamba dufata ntabwo ari izi ngamba gusa z'akanama ka politike y'ifaranga, ahubwo hari n'izindi ingamba leta nayo ikomeza gufata kugira ngo umuvuduko w'ibiciro utaba hejuru cyane. Ibyo twanabibonye mu myaka y'ibihumbi 2022, 2023, aho umuvuduko w'ibiciro wari wararenze 16% cyane cyane mu 2022. Leta ikashyiramo nkunganire kugira ngo ibyo bikomoka kuri peteroli ibiciro bitajya hejuru cyane, ariko natwe nka Banki Nkuru y'u Rwanda twafataga ingamba kugira ngo ibyo biciro umuvuduko w'ibiciro ugabanuke, kandi byarashobotse nk'uko umuntu ashubijeho iriya slide yerekana uko umuvuduko w'ibiciro wagiye wiyongera mu myaka yashize ukagabanuka. Murabona ko ingamba zose zagiye zifatwa uhereye mu 2022, aho umuvuduko w'ibiciro wari hejuru cyane, bikongera bikagabanuka ndetse kugeza umwaka ushize aho twari tukiri hagati ya zambago za 2-8%.
aho rero duhora twiteguye kandi dukomeza gukora isesengura kugira ngo turebe ko hataba ingaruka z'umurengera ku muvuduko w'ibiciro mu Rwanda. Ku kibazo cyerekeranye n'uko sako zirimo guhuzwa ku rwego rw'uturere, aho ndaza gusaba umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe kutajegajega ku rwego rw'imari Bernard kuza gusubiza. Mbanze nsubiza iki kibazo cyo kuri zahabu. Aha twari twarabitangaje ko nka Banki Nkuru y'u Rwanda zahabu ari kimwe mu byo dushobora gushoramo imari nk'igihugu kugira ngo dukumire ingaruka z'ibibazo na geopolitical dynamics tubona, cyane cyane n'uko ubukungu ku isi bugenda buhindagurika. Twari kandi twanatangaje ko guhera mu kwezi kwa karindwi twatangiye gushora imari muri zahabu, kandi ni igikorwa gikomeza kuko tubona ko ari asset cyangwa ishoramari muri zahabu ritanga umusaruro, kandi nk'uko abakunda kubibona mu matangazamakuru mpuzamahanga, byaba banki nkuru zo mu karere, byaba banki nkuru zo ku isi, zose zongereye ishoramari zikora muri zahabu, na Banki Nkuru y'u Rwanda rero irimo, kandi n'ibintu bizakomeza kuko tubona ko no ku isoko mpuzamahanga igiciro cya zahabu gikomeje kwiyongera cyane, bikaba rero ari umusaruro natwe tubona nka Banki Nkuru y'u Rwanda, kandi ifasha mu gusigasira kutajegajega k'ubukungu bwacu nk'u Rwanda. Bernard. Murakoze. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga riri gukorwa muri sako, mwabonye ko hari n'umwanzuro wafashwe mu mushyikirano. Ubu guhuza za sako, umurenge sako ku rwego rw'akarere byararangiye. Ubu dufite imirenge sako z'akarere 30. Noneho igikurikiyeho ni uko abanyamuryango bafashwa koroherezwa mu kubona serivisi. Ubu abanyamuryango bamaze kwemererwa, cyane cyane muri buri sako, kwemererwa gukoresha telefoni babitsa cyangwa babikuza kuri telefoni. Ni igikorwa twanakwishimira ko uyu munsi ntabwo ari ngombwa ko umunyamuryango yajya kuri sako kubitsa cyangwa kubikuza. Ubu yabitsa akoresha telefone cyangwa akabikuza. Ni igikorwa rero kirimo kugenda gikorwa. Ubu dufite district sako zimaze kujya muri iryo koranabuhanga ryo kubitsa no kubikuza kuri telefone, zimaze kuba 14 mu gihugu cyose. Ni igikorwa kizakomeza nk'uko byemejwe mu mushyikirano ko kigomba kurangira bitarenze mu kwa gatandatu uyu mwaka. Numva ari icyo navuga.